Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sailcholejil Choacue, Yokochish Hultikankil, Karush Katzol, Chirulish Hamana in, Chirish Katzol Balain, Eblitenamit. Hana in lishben rakal yokochiril bal uchirulish Haman Hunchik, Yokochirabingil lish kap rakal. Liqa versículo nakataw sa lihu Daniel capítulo 7 versículo 14. Utkik ehek shkuangil shlokal uch akwabehiyom. Utchishunileb li tanamit eb li poyanam li halang li ratino baleb ke okchik angelak chiru. Li shkuangilal kuang chihunilik utinka ta osok. Utlish akwabehiyom ma hoke ta sachmank. Ani cheh ish ut anile nashkut li versículo in li yokochirabingil. Lish akwabehiyom li nimahkwal Dios. Li tag okhlaq sashnaach. Nakakaksh osok chikanan nakshtakek chikanan chishuni limak. Timil tohretal nakyochish taubalish kwankilal manakshmetsew lima usilal tohretal nakishnuhubresil ruchichoch rikin balak utrikin mahekwal. Kama hain naklima usilal shchikrip salipabal. Panuhom likole okak sa li igles tohretal nakibrah pabanel keshpanu re likibetal na lebain. Ling arah nagulak chiru liqagwa Dios naqteshbanu li ralal shkahol. Naqkich anak hunk amukak nishnin qaleb ruma usila li yokep chishbanun gil reheb eblah pa panel sashtiklahik chak shbanak na baleb li ke taqay kut ke kamsik rubel shkwan kilaleb lima kwa ebah pa panel. Ud naqakshaqaik chikanan li shtaqin kil li igles naqakshkhunakhi chikanan rib li papal rikin li akwa behiyom keshkanab shtaqin kil li shtulanil chol li qagwa Dios. Ut eblish apóstoles. Kachik nekeshsik biomal, kachik nekeshsik kwankilal, kachik nekeshsik sailal chokreheb li kwankebsh kwankilale. Ut kesh khalru li barkwan patsbil shban li qagwa Dios, rikin na leb li kyal reheb kwing. Nakliqwa Constantino ki pabank hain ki kulmang chakchiru li siglo 4 na baleb lakpabanel li kesahok sholeb nakesh nawain. Utli ruchich ochil na leb likish muqrib rubeli chabilal sashkut besingil tikilal kish chikrib sali igles uttoh aranchisa ki okchish banungil angel abanan mahekwalil angel lima usilal kinumta sa humpat likyal li angel rahrunak kinumtak sa shben linga kyal ha anchik likisachek shkwankilal uthachik li chabilal likityek utkisachek eblitsolebal Eblinin eik, bli balak ilpabal, hanep linike numta nakwan. Tohretal, nakpoyanam, linike shyenak, kakpaban nele, rikin li Kris, kila kheshban wakwi reheb, lina lebain. Main katabila wakwi kwanko sa li shiwalaan, naknakakanap shkub singil qib, naknako okchish qetingil qib, shnimangil qib, uchkanap angil, blitz akal pabal, likishkut liqakwa Jesus uteblish apóstoles. Nakahalru rikinep li kwankilal, rikinep li kakriru li sailali nashchechi ili ruchichochain. Kwinakakoshlan, nakmuko kwanko tachik sa shiwala o rikinchishonilep li nalebain, kwanko sa hun balak. Shbanak li ruchichoch nuhenak chi balak. Utsa shpa bangil, nakinkato anek lao sa ebli nalebain, yokoh kwichish balak ingil qib. Hokanak, hun linkarach takagana shbanungil, utan shka jankil li kakwa Jesus, li hun chitik, hali akhel ru naqtaqataqe. Chiruli shamana inish qabi chan ru naqeblish tanamit liqaqwa Dios. Naqkek amek aran Babilonia. Marehun lish nimal ru railch o lihil chokrehebaan. Qahultikaq naqliqwa Abraham ki isik chaqsa lish tanamit sa shtepal Kaldea. Resh shaqabankil rikin laq Abraham. Utebli ralash kahol hun tanamit likishk ekwilish sumkwank liqaqwa Dios. Hohun raq etalil sa shbenchish khuni li ruchichoch. Nakaan hun li tenamit khalan chiru li hun tesal. Hun rach li saqenk li tish saqen obresil sholep li hun chol chik tenamit. Qakeretal, chan runak kesut isik kuichik sashtebal Kaldea. Abanana nakwan chipreshilep. Bakmilep rik inkaren nak kesut isik aran. Shbaneb lak Babilonia. Abanan salishkwan hikep chakaran sali naktil tenamita in. Liqaqwa Dios kishkut chiru li tenamit Israel. Arahru ki kulman krikinep, kuidah ke kwang chitik ru lish olep chiru liqaqwa Dios. Liqawa Nabucodonosor, hun li akwabeh link nashpab liqaqwa Dios. Ki kulak chishnau balru liqaqwa Dios,
kikulak chisnaw alruli Cristo la colonel. Hay nakataw resilal sa kapitulo 4 relihu Daniel. Ut kamash kapichak hunli rakal sa shtiklahik. Naklikagwa Dios narurok singkilep poyenam reis akobre singil ruho naklik angel. Nakwanke paran Babilonia. Likagwa Dios kishwaklesi hunli akwabeh. Persa. Renak tishpanura hunaklik angel. Lijuntak etam iltanarik in lishk angel likagwa Jesus. Utaan shkol balep lishtenamit. Chiru heb lak Babilonia. Ut kish suqisi heb kuchik sa lishtenamitep. Usta liqawa siro li akwabeja in ma kwash komonep shtenamit liqagwa Dios. Kish sikru renak tishpanu lik angela in reshkol balep rish lishtenamit. Renak te suqiq kuchik sa litenamit Jerusalén. Kwahun lik aush barkwina kwahraha kambal chiruli honala in. Hanak chiruli qagwa Dios ma kahunak lik aru chaah. Hanaru rok singilep ha yal ani chipoyanamil. Hohulik angelo bal. Abang kakanabak naktoroksi ho chabil angelo bal chokre. Ustamaka achik chabila li ruchi chochain. Ut lisay choli khil manakli tuktukilal mahungwa toruk shtaw bal sa shben li ruchi chochain. Haban liqagwa Dios nashchechi ihun ak ruchi choch ut hun ak chu am chokagwe. Hultika qagwe nakliqagwa Dios mukohun kuib tanashbok. Han chochishbok bal chishkhuni lep li tenamit sa shben la ruchi chochain. Antiushagwat kwaskwitsin nakshinaguch beni chirule hun kamokain ut chiruahkwili shamanain saliqak angela in tzolok salisantilhu rakatin bokre naktinaguch beni sa hun chigreheb liqak angel kwili Dios hoka anaraj.